Zdravo, ovdje vaš prijatelj Eustahije Brzić, najbrža mala zmija na ovome svijetu. O, dečki, ali sam iscrpljen. Pa da potražimo mjesto za odmor. Strašno volim kad sam sam i bez ikog svoga. Igrat ću se cijeli dan, ali nemam nikoga. Opa, braco, crv, plavi crv. Pomoć, pomoć, goni me velik oštar crv. O, jeli? Tako? Hodočasniče, stani. Kakav ti to štos da natjeravaš dijete, a? Pa čuj, to je bila samo igra u kojoj sam ja izgleda izgubio. Bilo mi je drago. No, hajde, govori. U čemu je problem? Fino smo se zabavljali, ali ti si sve pokvario. Ako mi ne daš da se igram s crvom, zadržat ću dah toliko dugo dok sam ne poplavim. Mogu podnijeti da mi sinovi budu žuti, ali plavi to nikako. Ne pred mojim očima. Mladiću, pričekaj. Sviđaš se djetetu i ono se želi igrati s tobom. Idi i igraj se. Jeli? A zašto bi? Pa zato što ti ja to kažem. I zapamti, ako se ovom klincu nešto neugodno dogodi, ti i ja ćemo se malo poigrati. A onda zaboravi na fair play. Ima da te tražim, onda ima da te nađem, onda ima da te nema. Jasno? Adios, partner. Kako da se izvučem iz ove situacije? Tako mi repa, mislim da znam. Hej, mali, da se igramo skrivača. Odlično. A kako se to igra? Otiđi do onog panja i zatvori oči. Jel dobro ovako? Odlično, a sada broji do 10.000 sve po pola. Dogovoreno? A onda me probaj naći. Dobro, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Ej, zmijo, mislim da sam ti rekao da se igraš s klincem. Možda će ti ovo osvježiti pamćenje. Dakle? Već idem. 9.999,5, 10.000. Ko se nije skrio, magarac je bio, ja idem. A pa ti si tu, jadnik, on se ne zna igrati. Dobro, sada je red na mene. Dakle, idi nađi si neko pilence pa se igraj s njim. Pa! A ako odeš, vrištat ću. Joj, a da se igramo s loptom? O, fino, to obožavam. Dobro, samo pomuci se malo. Jel ovo dovoljno? Još malo! Ovoliko, jel dobro? Odlično, evo je stiže. Bravo, promašio sam, sad ću ja. Evo je. Gore glavu, mali, ajde da probamo još jedno. Samo ovaj put ti ideš po loptu. Što čekaš, braco? Znate, on je u pravu, na mene je red. Joj, jadan crv, jedva ga prepoznajem. Spomene li još neku igru, poješću mu sav sportski pribor. I onda, hoćeš li se igrati ili ne? Ajde, pucaj dakle u grudi junačke. Upravo sam se sjetio jedne izuzetne igre skrivača. Ne, to bi trebalo biti oko mojih očiju. Sada se okreni 3 puta oko sebe i pokušaj me naći. To se zove zabava. Hej, gdje si? Tu sam! Kamo je zbrisao? Tu sam! Jesam li blizu? Samo ti dođi, mali. Netko me pokušava oteti. Čuj, što ti to radiš na toj hridi? Znaš li ti da je to opasno? Znaš, ako bubneš dolje, nitko te neće prepoznati. Na ovoga tu. A sada gibaj odavde i nađi si sigurnije mjesto za igru. To vrijedi i za tebe u prizemlju. Nešto ste rekli? Nitko te ništa nije pitao, partner. Balon! Uzmi si ga, mali, tvoj je. Ja letim! Drž se, mali! Nevjerojatno! Ja sam žuti balon! A sada malo mira i tišine. Tata, vidi, ja sam astronaut! A ovdje će netko uskoro biti podmornica. Nećeš izmigoljiti iz ovoga, zmijo. Prvo da obavimo jedan poslić, partner. Pomoć! Izgubljen u svemiru! I nećeš mi valjda reći da ćeš to uraditi, hoćeš li? Itekako, mili. I ne pojavljuj se bez njega. Brod za spašavanje! Kakav šofer! Opa, brato, nadam se da neće trpjeti moje sito tijelo! Tata, bilo je izvrsno! Kakva zabava!
A gdje mu je Eustahije? Pa tvoj prijatelj se preselio tamo gore. Slušaj, Franjo, Reci, čini mi se da sam vidio zmiju. zmiju na mjesecu. Mislim da je auto stopirala. Ante, pretvarat ću se kao da nisam ništa čuo. Hvala ti, Franjo. Snobovi, uostalom, kome je još do vožnje u prastaroj limenti? Pričekat ću ja neko odmijenije vozilo.